Ka project basisnem bala tip kom ka scheme on studies for promotion and strengthening of black pottery ke baha kishnong tersyang bat larnai West Giant Hills District Meghalaya labay tingka da katanat Commerce and Industries Shillong bala pentrekam da ka Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialization Wardha Maharashtra R&D Institute hapo ka Ministry of MSME jong ka sarkar pedeng kalapoi siya kabakut hinin gasngi ya ka jingalang penkut ya ka ni ka project la penlong halarnai community hall ha ka balaya donlang uba ML1 Shong Joint Director ka DCI Shillong Dr. K. Venkata Rao, Deputy Director ke MGIRI, kinong than bat kiwe. Hagan ni program u Dr. K. Venkata Rao, ula ay kublay kitbok i kinong than ula ong ba kalong gabadon kamban penne pensa ya kani kasap kabakidon lingba ka jinghikay kabakilayo baro shisnem.